danas predstavljamo još ovu izložbu koju su priredili kolege iz Slovenije o Rapalskoj granici. Dakle, to je granica između Italije i Jugoslavije uspostavljena u Rapalu. I danas su s nama trebali biti profesor Božo Repe, Božidar Fleischmann i Peter Mikša. Već smo mogli čuti na prethodnom nekom panelu, predstavljanju knjige, da je profesor Repe ostao u Ljubljani, ali nije mogao doći, ali su tu s nama Fleischmann i Mikša. Ja neću puno ništa opet govoriti, nego ću dati njima riječ da predstave i ovu izložbu, ukažu na kontekst u kojem je ta izložba uopće nastajala i zašto baš u Sarajevu. Hvala, profesor Kamberović. Poštovani svi okupljeni, dragi posjetitelji, dragi studenti, doktorski studenti, dragi kolege, istoričari, povjesničari, zgodovinari, drago mi je da u mome imenu i imenu čitave naše ekipe koja je došla sa oddelka za zgodovino odsjeka ili odjeljenja za istoriju, povijest Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Pozdravim sve vas i zahvalim da možemo biti ovdje. Naš tim je u sastavi Žiga Smolić, Božidar Fleischmann i ja, Petar Mikša. U sklopu ovog današnjeg lijepog, prijatnog događaja imam priliku predstaviti ovu izložbu, ovu malu izložbu koja je pred nama i koja će ujedno biti i prezentacija, tako generalnih informacija, teme istraživačkog projekta kojeg provodimo kod nas na oddelku za zgodovino Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Evo nekoliko informacija oko projekata koji ima naravno kod nas naslov u slovenščini. Rapalska meja, četrt stoletja obstoja, stoletje dediščine ter spomina v današnjem kontekstu ovdje i naravno pripremili smo prijevod Rapalska granica, četvrt stoljeća postojanja i stoljeće nasljeđa i sjećanja. Rukovodilac, voditelj ovog projekta koji je trogodišnji, koji je, mi kažemo, temeljni istraživački projekat kod nas kojeg financira Agencija za istraživačku djelatnost u Sloveniji je Božo Repe koji bi morao malo više o projektu generalno u ciljevima i tako dalje reći, ali danas smo danas Fleischmann i ja i mislim da ćemo vam svejedno prikazati neke osnovne informacije i metodologiju sa kojom se bavimo kod ovog projekta. Izložba i naravno projekat govori o Rapalskoj granici koja je jugoslovensko-talijanska granica koja je dijelila Slovence između 1920. i 1945. godine službeno, 1947. godine. Pričamo o granici koja više ne postoji, ali što je bitno za nas u kontekstu našeg istraživanja, je na Slovence imala značajan utjecaj. Ako ostavimo na strani ostatke neke granične infrastrukture koja je i danas vidljiva i obilježava slovenski prostor, još značajnija je ne fizičko nasljeđe granice, ali se ono ogleda u drugim strukturama svakodnevnog života. Dobro, nakon ovog kratkog uvoda predlažem da pređemo na srž mog izlaganja, predstavljanje izložbe. Izložbe koja je dvojezična sa slovenskim i engleskim tekstovima pruža osnovne informacije o potpisovanju graničnog ugovora, Rapalskog ugovora, vjerujem da znate o čemu pričam, o tijeku granice i njezinu razgraničenju te kasnijim obrambenim strukturama koje su nastala sa obje strane u 30. godinama i kao što vidite izložba je na 4 taka ad hoc panoa
prikazana sa tekstualnim i slikovnim priljuzima. Neka sad u uvodu još se izvinem zbog mog jusperanta, vjerovatno ćete generalno razumjeti moj miks slovensko-hrvatsko-srpski, tako da ćemo se svi na kraju razumjeti. Dobro, idemo dalje. Ako se sad osvrnemo na činjenice, 12. studenog, 12. novembra 1920. godine u talijanskom gradu Rapalu Kraljevina SHS i Kraljevina Italija potpisale su ugovor kojim je nakon Prvog svjetskog rata određena granica između dviju država, takozvana Rapalska granica, zbog ime dobije po kraju potpisovanja. Linija razgraničenja je u grubom tekla po razvođu između Crnomorskog i Jadranskog vodnog područja. U sjevernom dijelu išla je po Julijskim Alpama, u srednjem dijelu po brdima predalpskog svijeta, a u južnom dijelu po Dinarskom gorju. Granica o kojoj govorim nije prolazila samo preko današnjeg slovenskog teritorija, nego se protezala duboko u današnji hrvatski teritorij, preko Gorskog Kotara do Kvarnera, a sa Zadrom i duboko u Dalmaciju. Linija razgraničenja određena je, kao što sam već rekao, po razvođu između Crnog i Jadranskog mora. Počela je na Tromeji, tri granici Tromeđi, na Peći, to je jedna planina iznad Kranjske gore u Karavankama, i onda je išla preko vrha, najviših vrhova Julijskih Alpa i preko Triglava, vidite granični kamen pored Aljaževeg tornja, Aljaževega stolpa. Onda je išla preko Sredogorja u smjeri Snežnika, naravno Italijani dobili su Snežnik na svoju stranu jer je ova planina, ovaj vrh, dosta geostrateško bio važan. Onda je išla granica na Kastav i more istočno od Rijeke. Kraljevini Italiji pripali su i otoci Srakane, Unije, Cres, Lošin, Lastovo, Palagruža i grad Zadar. Iako je Rapalska granica, o kojoj danas pričamo, 20-45 vremenski gledano bila kratkoročna politička granica, je zbog prirode okruženja po kojem je tekla, zbog zemalja sudionica te dominacije, tadašnje društvene klime i administrativno-političkih, vojnih, ekonomskih i kulturnih praksi silila na oštro ograničenje i razgraničenje. Rapalskom granicom je razgraničen teritorij koji je prije 1918. godine, prije kraja Prvog svjetskog rata, pripadao jednoj jedinstvenoj, skupnoj austro-ugarskoj državi, a podijelila je i prije toga za nas važno nekoliko stoljeća etnički homogen teritorij Slovenaca. Sa stajališta prolaznosti pored ili preko granice, Italijani su Rapalskom granicom na sjeveru kontrolirali prolaz između Kanalske i Zilske doline, odnosno između talijanske Furlanije i austrijske Koroške, onda Postojnska vrata, kao najniži, najbolji prijelaz između Furlanije i Srednje Evrope, čitave Srednje Evrope, i obje ključne sjeverno-jadranske luke, Trst sa zaleđem i Rijeku bez zaleđa. Osim toga, u današnjoj Hrvatskoj kontrolirali su neke otoke u Kvarnerskom zaljevu, Zadar bez zaleđa i dio vanjskih arhipelaga sa pripadajućim teritorijalnim vodama. No, na taj način obrambenost talijanskog istočnog luka imala je na izgled povoljnija polazišta, što je potkrepljeno opsežnom instrumentalizacijom nove granice kako bi, možemo reći, ovaj frontir se obdržao. I još jedan važan podatak, granica bila je duga 289 km.
Nakon što je granica dogovorena na papiru, također je graničnim kamenima službeno i označena. To se je zbilo do 25. godine, na terenu naravno. Podijeljena je na 70 sektora, razdvojenim glavnim graničnim kamenima. Ovdje imate različite strukture graničnih kamena koje su još vidljivi na terenu, koji su imali arapske brojeve od 1 do 70 sektora. 70. sektor ili broj 70 dobije rapalska granica 1924. godine nakon kad je pripojena rijeka Italiji. Granični kameni bili su različiti visoki, bili su od 1,5 metar i 60 cm visoki sa jasno vidljivim arapskim serijskim brojem dionice i godinom 1920 te slovom I na talijanskom i J na jugoslovenskoj strani. No, do 29. godine Jugoslaviju je naravno označivala skraćenica SHS, ali u razdoblju 41 i 45 u dio u Alpima gdje je u to vrijeme bila granica između Italije i Njemačke, granični kameni na strani gdje je bio J dobiju oznaku D, Deutsches Reich. Ispod crte su im uz ove oznake, graničnim kamenima, dodali i njihov uzastopni rimski broj. Na gornjoj ploči, na vrhu, osim linije koja je pokazivala prema prethodnim i sljedećem, ucrtan je i smjer prema severu. Svih ukupno graničnih kamena bilo je oko 4600, jedan je kod nas na oddelku za zgodovino. Danas ih ocjenjuje se, ima na terenu, je sačuvano oko četvrtina ili manje, ali zbog toga jer nisu pod nikakvom zaštitom, pač svake godine ih je manje. Uz granicu je sa obje strane kasnije izgrađena opsežna gradbena infrastruktura koja se oštro usjekla u slovenski etnički prostor. Granica, možemo reći da je trajno obilježila sliku krajolika i identitet stanovnika, posljedice, odnosno njihov utisak u terenu osjeća se i danas. Trenutačna, administrativno međudržavna, međuopćinsko razgraničenje, pa i tijek između pojedinih parcela danas na mnogim je mjestima posljedica tijeka rapalske granice i položaja obrambenih objekata koji su je na jednoj i na drugoj strani štitili. Krajem krajeva, Slovenci još uvijek riječju Primorci definiramo sve one Slovence koji danas žive na onoj strani granice, nekadašnje rapalske granice, premda je područje koje je dobila 1920. godine Italija obuhvaćalo Kranjsko, Notransko, Koroško, dakle takozvane stare austrijske zemlje, odnosno su tamo na onoj strani živjeli Kranjci, Korošci, Notranci i tako dalje. I na primjeru danas mi se definiramo još uvijek po takvi regionalni pripadnosti. Ja sam Štajerec, on je Belokranjec oziroma Dolenc, Žiga je Dolenc. Međutim, kolega koja sta iz obale, kažemo kod nas, ona sta Primorca zbog rapalske granice. To je definicija ili ostalina rapalske granice. Rapalski ugovor potpisan prema međudržavnim pravilima bio je bez ikakvog drugog sporazuma ili rata nepomičan. Ali početkom Drugog svjetskog rata u Berlinu 8. srpnja 1941. nakon podjele slovenskog teritorija među okupatorskim snagama, slovenski teritorij
aprila 1941. godine okupirali su svi susjedi, Italija, NDH, Mađarska i Njemačka na zapadu. Talijani potpisuju nov dogovor o toku istočne talijanske granice, koju po dogovoru sa Njemcima premestio još više ili još dalje prema istoku, odnosno današnjoj središnjoj Sloveniji. Tada je išla granica negdje u liniji Save. Godine 1945. dolazi do nove promjene granice između Italije i Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata, koje se pomiče nazad prema zapadu, znatno bliže slovenskoj zapadnoj etničkoj granici, a Rapalska granica gubi međunarodni značaj. Konačno je Rapalska granica ukinuta 10. veljače 1947. potpisovanjem Jugoslovenskog mirovnog ugovora sa Italijom, odnosno njegovim stupanjem na snagu 15. rujna iste godine. Kao, ne znam, kuriozitet ili koji je istovremeno i važan podatak, neka dodam, lokalno stanovništvo odmah, odnosno ubrzo nakon pada granice, nakon Drugog svjetskog rata, 1945. godina, sa njom na svoj način obračuna. Uništavaju ponegdje i organizovano granične prijelaze, rampe, granične zapreke, bunkere, ali prije svega granično kamenje. Unatoč dogovoru o tijeku granice, sad smo opet u 30. godinama 20. stoljeća, obje strane, Italija i Jugoslavija, počele su utvrđivati granicu u pripremama za očekivane buduće granične sporove ili sukobe. Sa utvrđivanjem su prvi počeli Italijani već krajem 20. godina 20. stoljeća, ali do opširnijeg utvrđivanja na talijanskoj strani došlo je 1931. godine, kada je započeta izgradnja većeg broja podzemnih i nadzemnih utvrđenja i vojarni povezanih u takozvani Alpski zid ili Valo Alpino, Muro Alpino. No, na jugoslovenskoj strani slična inicijativa pojavila se isto tako već sredinom 20. godina, ali prije 1935. godine nije došlo do većeg utvrđivanja. Tada su počeli izgradnjom danas takozvane Rupnikove linije. Područje jugoslavenskog utvrđivanja granice prema Italije službeno bilo je nazvano Zapadni front, ali danas u Sloveniji svi znaju ovu liniju, fortifikaciju kao Rupnikova linija, odnosno Rupnikova crta, a to zbog toga jer je ime dobila po tadašnjem jugoslovenskom generalu slovenskog podrijetla Leonu Rupniku, koji je 1937. godine preuzeo vođenje radova utvrđivanja pri štabu za utvrđivanje granice. Ali, ne znam koliko znate, Leon Rupnik, generalno možemo reći, bio je voditelj domobranca u Drugom svjetskom ratu kod nas i zbog toga i zbog same osnove granice koja je dijelila Slovence, Rapalska granica do nekoliko godina nazad, a još uvijek i Rupnikova linija zbog Rupnika ima, možemo reći, nekakav dark heritage kod nas. Ali sad se turistički malo više radi na tome. Veći dio Rupnikove linije vodio je uz Rapalsku granicu, a manji dio uz austrijsku granicu. Zašto? Kada je Austrija 1938. pripojena sa Anschlussom Njemačkoj, problematična naravno postaje i severna jugoslovanska granica, jer je na drugu stranu došao njemački Treći rajh. Jugoslavija je stoga osigurala takozvani 6. sektor Rupnikove linije, linija utvrđivanja na Koroškem. Išla je od Črne na Koroškem do Dravograda, a danas možemo pronaći bunkere Rupnikove linije sve kod Ptuja, Maribora i tako dalje. Opisana gradbena linija, obrambena linija Rupnikova i Alpski zid u generalu nikad nije služila svojoj svrhi,
jer je napuštena prije talijanske invazije na Jugoslaviju u travnju 1941. godine. Samo je sjeverni deo 6. sektora prema Austriji sudjelovao u kratkotrajnom sukobu sa Njemcima. Naime, početkom Drugog svjetskog rata, nakon okupacije Kraljevine Jugoslavije, Italijani sa Njemcima 8. srpnja 40. potpisali novi sporazum o toku istočne talijanske granice. I sjeverni dio Rapalske granice služi, sjeverni dio Rapalske služi kao državna granica, sada je onaj dio koji ide preko Alpi, nova granica između Italije, Njemačke južni dio postaje unutrašnja administrativna pokrajinska granica. Rapalske granice 1941. godine u generalu nema više. Sjeverna granica Kraljevine Jugoslavije ne postoji više 1941. Jugoslovenska, jer Njemačka pripoji Štajersko, Gorensko i Koroško. Na kraju, još jedan put izvinjavam se zbog svog Esperantu i dajem sad riječ kolegu Fleischmann koji će malo više reći o metodologiji našeg rada. Generalno možemo reći da je ovaj projekat Rapalska granica nekako upgrade, dopuna, ili samo možemo reći skupni rad sa projektom kojeg smo imali prije, i zvao se tako okupacione granice, okupacijske meje u Sloveniji 41-45. Principe koje smo imali i pravili tamo, na način na koga smo radili, arhivska istraživanja, memoari, nadgradili smo sa terenskim radom, sa interdisciplinarnim radom sa kolegima geografima koji su nam baš dosta pomogli kod ovih geografsko-kartografskih lidar, GIS tehnikama, ali šta je najbolja, najveća stvar koju smo napravili u kontekstu okupacijskih granica i već sada Rapalske granice je da snimamo što više pričanja ljudi koji imaju još o tome nešto reći ili su živjeli tada. Hvatamo zadnje godine nekakvih sjećanja u kontekstu okupacionih granica. Napravili smo više nego 300 intervjuja. Imamo oko 100 sati materijala o tome i to je jedan novaj kontekst i zbog koga smo napravili kod nas na oddelku za zgodovino središće Centar za javnu istoriju, povijest, gdje radimo baš na tome da snimamo sve što možemo, ali više od toga će reći Božo Fleischmann koji je glavni majster ove naše video prezentacije i multimedije. Hvala. Hvala, Peter. Pozdrav z moje strani. Moram da prešaltam na drugi jezik. Znači, kao što je rekao Petar, ova Rapalska granica je nastavak našeg projekta okupacione granice 41-45 u Sloveniji. Petar je rekao da je bilo Rapalske granice tada 289 km, ali ovih okupacijalnih granica bilo je u Sloveniji oko 700 kilometara. Znači, razbili su Sloveniju na 4 dijela, znači Njemci, Italijani, Mađari i ustaška NDH. I tako usudili slovenski narod da nestane sa ove planete. I na sreću dogodilo se partizanski otpor i to je partizanski otpor to spriječio. I znači mi smo se prihvatili tog projekta tako da smo, naravno, arhivi, njemački arhivi, u Berlinu je Božo nabavio baš originalne arhive za Drugi svjetski rat, za granice u Sloveniji, onda mađarske arhive, italijanske arhive, NDH arhive, srpske arhive, sve što smo mogli dobiti. To je bio jedan dio posla, a drugi dio posla je bilo ostaci šta je na terenu se još moglo pronaći.
puno toga, kao i u slučaju Rapalske granice. Puno ima ostataka bunkera, ima odlikave žice, ima ovih temelja od stražarskih tornjeva i tako da uz pomoć, kao što je rekao Petar, geografa, smo i sa lider tehnikom ove rovove pronašli gdje su išli i tako da smo tačno ucrtali gdje su te granice tekle za vreme Drugog svjetskog rata. I sad radimo isto na ovoj Rapalskoj granici i tu isto pokušavamo ovo treće, da što više ljudi koji nešto znaju o tome ili su doživjeli tu, nešto nam ispričaju. Mi smo za okupacijske granice napravili, možete da vidite to na YouTube-u, sve je to na našim, preko 300 snimaka je gore ljudi, najstariji je bio 103 godine koji nam je pričao, dosta je bilo ovih između 90 i 100 godina koji su tu doživjeli na svojoj koži, osjetili šta je ta granica značila, to su tragične priče o toj granici i mogu još da podvučem da nisu bile samo te granice za vreme Drugog svjetskog rata, bile su još granice što su učinili posebno Italijani, da su ograničili puno gradova u Sloveniji. Ako bi tada posmatrali iz Vasione, vidjeli bi da je bila Slovenija jedan koncentracijski logor. Nije bila samo Ljubljana što je u historijskom pamćenju ljudi u Bodlikovoj žici, bilo je Novo Mesto, bilo je Šenterne, bila je Metlika, bilo je Črnomelj, bio Semić, bila je Idrija i tako dalje. I to su nevjerovatno kako su tu se bojali da ne bi ljudi otišli u partizani i da ne bila neka veza. Isto tako su pravili Italijani obrambeni zid prema NDH da bi sprečili kretanje hrvatskih i slovenskih partizana, da bi zajedno imali zajedničke akcije, ali nisu mogli to da dovrše jer su prije kapitulirali. No, sada smo u ovoj Rapalskoj granici. Mogu vam reći da ima još ljudi koji imaju dobra sjećanja na tu granicu. Baš ovaj mjesec smo intervjuali dvojicu koji su išli na Triglav 20. oktobra 1944. godine. Zašto su išli 20. oktobra 1944. jer je tada bio oslobođen Beograd. I oni su odlučili da time počaste oslobođenje Beograda. I ona partizanka sasvim desna na ovoj fotografiji je živa Angelca. I živ je fotograf što je to snimio, Bogomir Taučar. Živi u Lescama, gore na Gorenskom i Angelca, evo to je ta Bogomir Taučar što je snimio ovaj snimak. Oni su išli po snegu, htjeli su da to bili, on je ispričao, mi ćemo to uskoro objaviti, njegovo sjećanje, 12 minuta traje to, 22. novembra ove godine imat će tačno 100 godina ovaj čovjek tu. I on je nam dirljivo ispričao kako su partizani na Gorenskom odlučili da baš onog dana treba da idu na Triglav. I ispričali su kako su ovaj granični kamen što ga vidite poleg Aljaževog stolpa, tamo, na prvom panoju, kad su vidjeli ovaj kamen tamo, oni nisu mogli da ga nekako izguraju i da ga bace niz stenu dole. I su rekli, nikad više ovdje neće biti, i da, to su njihovi, potpisali su se u knjigu, u Aljaževom stolpu, nikad ovdje neće više biti granice. I su bacili niz stjene, ova Angelca to puno lijepo ispričala. Mogu da vam kažem zanimljivu priču, mene podsjeća ova fotografija na one slavne fotografije, znate kad su Amerikanci stavili zastavu na Iwo Jimmy gore, ili kad su ovi sovjetski vojnici stavili na Reichstag u Berlinu maja 1945. sovjetsku zastavu. To je nešto slično. To je stvarno velika poruka, simbol to nečeg događanja.
Ali zanimljivo je i to što mi je Taučar rekao u intervjuju, kako je bilo poslije rata. Predloženi su bili da postanu ova ekipa partizanska, to je bilo 5 partizana i 2 partizanki, da postanu počasni građani Beograda, da dobiju neku medalju i da imaju besplatan prevoz tramvajem u Beograd do kraja života. I to je bilo već sve pripremljeno, ali poslije od toga nije bilo ništa. Zašto? Zašto? I tako barem priča ovaj Taučar, kaže on, dođe meni šef, on je radio u Zemunu u nekoj tvornici aviona tamo i pravi, jao, bogo, ništa neće biti od toga. CK je odlučio da ne može, jer šta ste vi napravili? Vi ste stavili slovenačku zastavu, a ne jugoslovensku zastavu. I to je bio problem, onda se htjelo sve to povezati. Svi su kukali kako im je žao, ali nisu dobili ni besplatan tramvaj ni počasno građanstvo. Ne? Ali stvarno bila jedna takva akcija koja mislim da si zaslužuje da je negdje dokumentirana i zanimljivo da do sad kad smo mi to istraživali, niko nije o tome, ne znamo da bi neko o tome uopšte pisao nešto i tako. Tako da pokušat ćemo još da što više tih informatora ili ljudi sa terena nađemo. Snimali smo tamo isto kod Ilirske Bistrice već, jer ljudi su, kad je ova granica pala, su to masovno išli da razbijaju ove bunkere, da razbijaju sve. Italijani su upremili sa keramičnim pločicama ove bunkere isto i to su sve razbili, kablove, žice, to se sve povadilo, ali ima ogromno tih rovova i tih bunkera uz celu rapalsku granicu. Znači, pokušat ćemo što više toga sakupiti. Mi smo radili na okupacijskim granicama 41. 45. 3 godine. Pored tih filmova izdali smo i 7 knjiga. 2 dokumentarna filma su, sad pripremamo još da bi pravili 5 minuta duge filmove za škole, za različiti uvrst, jer danas živimo u svetu koji se vizualizirao. Mnogo više se gleda nego se čita i više se sluša nego čita. I probat ćemo da koristimo ove suvremene komunikacijske sredstva da uhvatimo što više ljudi da ih počne to nekako interesirati. Mogu da vam kažem, sa ovim projektom, nećete mi vjerovati, okupacijske granice, kad smo imali završnu konferenciju, znanstveni skup, na Zoomu bilo, jer mi smo celu Sloveniju tad okružili, pratilo nas, znate koliko? Ljudi, 16.000. To je za jedan to je za jedan znanstveni skup nešto nemoguće, ne? Jer recimo snimali smo u Halozama gore i tamo snimamo jednog je pričao o granici kako je bilo i ono treće i mi to sljedeći dan objavimo njega i još jednog. U satu, 2 sati za toga i 3.000 ljudi gledalo to. Željeli su gledati. Svi cijele... Mi smo se šalili, nismo znali ni da imaju elektriku tamo. Mislim, i onda zove mene onaj drugi, a kad ću biti ja? Kad ću biti ja? A bilo je tako, vetar duvao, tako da je snimka bila onog drugog nemoguća, ne? To je bilo tragedija, jer skratka, cijele one područje je to gledalo i tražilo, mislim, hoću da kažem da ima jedan snažan utisak slika i zvuk, jer kao znamo stvarno je ova slika prevladala nad verbalnim, ne, u današnje vreme, ne. Tako da to preporučujemo da se iskoristi i u drugim prilikama, ne. Toliko možda. Nekako smo pri kraju, ali ukoliko ima neko od vas neko pitanje, sugestiju,
ili ukoliko Petar ili Fleischmann želi nešto dodati. Ukoliko ne, naravno, tu su ovi... Samo jednu informaciju još. Jer smo imali, pre 14 dana bili smo u Beogradu. Bio je skup o Rapalskoj granici. I tamo je bio, samo jedna zanimljiva informacija, jer to nismo znali. Branchini, profesor iz Bolonje, je bio, on je rekao da je u Rimu pronašao zapiske, jer su Italijani su jugoslovenskoj kraljevoj delegaciji, one u Rapalu, sve su prisluškivali. Sve su snimke, sve ispisi, sve što su se oni dogovarali i pričali su Italijani snimali jugoslovensku delegaciju. Tako da mi to nismo znali, to je jedan novi moment u tome kako se to funkcioniše i radi. Samo toliko. Nekako hoće ove Slovence kad je u pitanju prisluškivanje, kad su granice u pitanju. To je sad, imali ste još jednu neku priliku, ali onda ste to očito malo naučili, ali nećemo otvarati tu priču sad, zato što imamo i prijatelje s druge strane granice, pa da se Sarajevo opet ne pretvori u neko središte koje može izazvati neki novi nesporazum. Dakle, i narednih dana i sutra i preko sutra će se moći još uvijek ova izložba također pogledati, jel? Hvala Peteru, hvala Božidaru Fleischmannu na ovoj prezentaciji, hvala vama što ste ostali ovako do kraja današnjeg dana i najavljujem sutra početak u 10 sati, a prije toga večera je sad već u drugom dijelu servirana. Želim vam Ja mislim da smo sad tu, želim vam ugodnu noć i vidimo se sutra u 10 sati.